Kinongsha jasngi midday meal worker union mentak sngi kar pnai tarik nailar kila sedang penlong ikjinge ki klemput sngi tak basyong haka parking lot jong additional secretariat namar ke jing menti jong sarkar halor ke jing dawa jong ki ban ai no yak bai belas ngi kabayade ket kum kejuk habai kiran wi katu kan ningut kid khot keseng ki bahapo kshatri joka all jantia midday meal workers union kila yathu balada khen bha ki yo bai bela tang lai pu tingka ha sngi bat sispa tingka ha benai habakli kilong balada bun kena ompep ki haban shajja yak arphon lai pho kilo ar lai sien haksteyau katkum gujing dawa jong ki school habikiran mu presiden ka AJMDWU ulayathu bagi lapen sngo yakni gujing dawa syaka sarkar nadu arja khat khandai bolong bagi labu jing tho lan riu sien menta su menteri rang ba ka jela hendrai kad hadu kani kapor kimpat yo satya yakno no juba Susu la benrap bak sarkar kedai ben aji ngira beru yaki wadah kapor telang namar ladak hang school kinong jasngi kimyo bible ia berkumta kila kerbat ru badai ben ailem wadah ki benai telang ru namar bom dan kelat shawai Ngidan hang ne kadi additional secretariat ngaliang jong all jantia midday meal workers union kaba yale nabanta ban pan naga sarkar bahkan penkiu no ia gane ka jing ice cream bahan ka honorium naga sispa tangka si benai ke bala dep ai menta da atusnem tingi ang penkiu no sa kandai spa si benai ka baga arpat ka ba kan siu no yangi nabanta si khat ar benai ha ka sisnem kata na mata Desember badu Januari swag Christmas liang government ka siu ya baro kitulop jong inong tray sarkar ka siu ya baro gibil ki kontraktor Rayangi kamay, kumgikuk ngi haban tray sadya na do harabaje man step, hado arbaje janme. Na do kas ngi Monday, hado Friday. The government ka preserve madaat land motrice, right? Yang ipat ikna school hikay kumta. Kihat jaka sadya pat yung siya dekat ding borongan. Tinggal demand I know LPG in every kitchen jongka PM portion. Tulog ro ki klem ay reman lau panay. Ki ai ha ke sisin mai nai dan ko ki ai sisin san panai ka New York man lau ma Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.